Haga jingala kai FIFA World Cup naga grup K haprengga Portugal Persia eka DR Congo. Bargane ga dai jingala kai ka berengkong apreng kini ki artli kiri pada kentu aka jingala kai FIFA World Cup. Ka Portugal ka bala syarem haga World Cup bala dep haga quarter final kad baga DR Congo ka bala yo ban rong biang syaka jingala kai World Cup hadin san peu Arsenal. Aba pai syaka ga jingala kai ka Portugal kala yo ban tengki jar nengkong tang haga menit ke ban riu leng bau ni west. Pada ya ke bol lairap penbu dau nico. Henry Yashua penkut ke kela step kata ke menit ke basau peusan plus san. Ke DR Congo ke liok bentep ya ke gul pen ya kaj leng bau visa. Pada ya ke bol lairap penbu dau maswaku. Pada lama ke gol baru arti lagi ken hun kia kaj da marshi gol hadu bukut ke kela step. Haba pai pat syaka kela mid ke jingle kai ke nek kumju ha ke baru arti lagi ken hun iklem la bentep ya ke gul pentam. Wala ka Portugal ka don ki player ki baremdor ka klemla ban penlim ya kirang ele kai ki batador joga DR Congo aga babaro artli ki kenhon ki ya kai da marshi gol aga ne chingele kai bar kum juru ki okhur marshi point na kan ki chingele kai aga jingele kai na ka group L haprenga England Persia e ka Croatia bargade ga sin ka bar bagini ki artli ki ri ki ya kendu aga chingele kai FIFA World Cup. Haga sin ke Benengkong ke Croatia kalau penpai donut ya ke England haga baga Croatia kalau la berpelim ya ke England haga semi final. Habangi pai pat syaka ke jingle kai haga minit ke bakat R ke England kalau yo ya ke penalti leng baga jingle rap jong ke VAR. Pada ya ke penalti la kenjat dau harikin. Henry gerang ile kai jong ke Croatia ki klem IGM haga bakile yo ban tap ya ke gol penya kaj haga minit ke balai penreu leng bau Baturina. Pada haga minit ke basau peu R ke England kalau yo bentap ya ke gol ke R pada ya ke gol la yo biang bentap leng bau harikin pada Shua benkut ke kela step kata haga minit ke basau peu san plus sau Musa la yo bentap ya ke gol penya kaj na ke benta ke Croatia pada hadu bukut ke kela step baru art lagi ken hun kia kaj damar argol habangi pai pat syaka kela mit tang Maria sedang ke jingle kai kata haga minit ke basau peu nyau ke England kalau yo biang bentap ya ke gol pentam leng bau Bellingham pada Shua benkot syaka kendai peu minit kata ke minit ke bau pra peu san ke England kalau yo bentap ya ke gol ke basau leng bau Rashford badai lemang ini sau gol ke England kalau la ben pelim ya ke Croatia dah sau la ar akan ngicingele kai bad kum juru ke England kalau siu kuliang ya ke Croatia ke balaja aki pras nem mensyua.